Bila jednom jedna koza koja je imala 7 jarića. Živjeli su sretno u kućici usred šume. Jednog dana koza reče svojim jarićima: Draga djeco, ja idem u grad da vi se čuvate vuka. Taj lopov se često lažno predstavlja, ali ne dajte se zavarati. Prepoznat ćete ga po hrapavom glasu i velikim kandžama. I brižna koza ode u grad. Nije ni slutila da opaki vuk, skriven iza obližnjeg drveta, samo čeka priliku da jarići ostanu sami. Nije prošlo mnogo vremena, a vuk pokuca na vrata i povika: Otvorite, djeco draga. Mama se vratila i svakome je od vas nešto lijepo donijela. Nećemo te otvoriti. Naša mama ima blag i mio glas, a tvoj je hrapav i grub. Ti nisi naša mama, ti si vuk. No, vuk nije mislio samo tako odustati. Pričeka neko vrijeme i opet zakuca na vrata. Ovaj put prozbori mehkim glasom: Draga dječice, evo vaše majčici. Bez razmišljanja vuk nasloni jednu svoju ruku na prozor. Najmlađi jarić ugleda velike kandže na njegovoj ruci, pa mu reče: Nećemo te otvoriti, ti si vuk. Naša mama nema crne ruke s takvim kandžama. Vuk se silno razljuti što i ovaj put nije uspio prevariti jariće. Ode do pekara, pa mu reče: Ozlijedio sam se, omotaj mi ruku tijestom. Pekar je slutio da vuk ima zle namjere, ali ipak u strahu učini šta je ovaj od njega tražio. U obližnjem mlinu vuk je brašnom pobijelio svoju ruku. Sada kad imam posve bijele ruke, jarići me više neće moći prepoznati. Zlobno se radovao vuk. Odjuri natrag do kućice i po 3. put zakuca na vrata. Čim se vuk predstavio umilnim glasom, jarići povikaše: Najprije nam pokaži svoju ruku, pa ćemo znati jel si ti naša mila majčica. Vuk uvuče kandže i gurnu ruku kroz prozor. Jarići povjerovaše da se majka vratila i otvoriše vrata. No, umjesto majke, u kuću uđe vuk. Uplašeni jarići počeše bježati, ali vuk ih s lahkoćom pohvata i bez oklijevanja stavi u vreću. Nije pronašao samo najmlađeg jarića, koji se sakrio u ormarić zidnog sata. Mama koza ubrzo se vratila iz grada, ali jao, imala je šta vidjeti. Vrata širom otvorena, a u kući sve razbacano, a djeci ni traga, ni glasa. Zvala je jariće jednog po jednog, ali ni jedan ne odgovori. Kada je napokon zazvala najmlađeg, začu tihi glasić: Mama, ja sam ovdje u ormariću sata. Najmlađi jarić ispriča majci šta se dogodilo. Koza je gorko plakala za svojom milom dječicom. U velikoj tuzi izađe iz kuće s najmlađim jarićem, te pod jednim drvetom ugledaše vuka kako spava tvrdim snom. Pored njega bijaše velika vreća, u kojoj se nešto koprcalo. Koza se ponada da su joj djeca živa i brzo otvori vreću. Za tren oka iz nje izviriše uplašeni jarići. Kakva je to bila radost! Jarići su grlili svoju dragu mamu, koja je bila presretna što su joj sva dječica na broju. Koza odluči kazniti vuka za sve pakosti koje je učinio. Posla najmlađeg jarića da iz kuće donese ljute papričice. S njima dobro nahrani usnulog vuka. Ovakvu hranu još nisi probao, prozorljivi vuče, pomisli ljutita koza. Skriveni u gustoj hrpi lišća, koza i njeni jarići
Čekali su da se vuk probudi i otkrije da je vreća prazna. Kada se probudio i shvatio da su jarići nestali, vuk je pobjesnio. Odjednom osjeti mučninu u trbuhu, a njuška ga silno započe peći. Sav izbezumljen od nelagode i boli, vuk odjuri dalje. Nikad se više nije vratio. 7 jarića i majka koza bili su presretni što su se zauvijek riješili napasnog vuka. Odsad će se moći igrati i uživati u miru.